uwa mukamba wa mbe kuja kuna kumweko nini niwe yu na kwa natua kuma 50 na nini na mtongo yu akamba akamba association nini na chairman wo na yu kwani mheshimiwa tofauti yao yune bindani yu kwani kwa iba ni kwithi wa wai mujumbe wa Kamukunji yuko ekiwoka Mukunji ila tena sio bisha mamigina sio mbwe na ine nato loka Masako yuna tuka mjumbe kata Masako na moya atuika nombaka ile utuka mjumbe ni kila na kwa kalea akiandishido kandanga asendishia kambia juti ikata nyena kola na noka 83 ku ilobi na kana siasa lakini ili kutuwe ndinambi na tuwe ni mundu wetu wa Mulilo na Raila aidha Raila Odinga na Mulilo ma tumashikuko mamuenda bantu kali kwa ndenge umwemuka ni radhi na viai kumba no usi intellectual sisi Kenya alimu ma university ya Nyang'nyong professor Nangi ne vyama wakili yonde kamwite niwe wa vile chairman ya mawakili Paulo Mwite juindi mainena no kumu na kulio Odinga na Mulilo mwembete yake kibange bangu makena mabanga wani visita ina shongeni wako wa ni mundu wetu wa moi kwa wangu ako maluma uno nondo bidani moi no wanene abo na ndugo tunakita mbo wetele ningi dakito nikanu nasenye nyeko ngumukia ningi ndio kunabia kila kitu mandamukia nino Odinga na Mulilo jutuwe na meye na shikuku jutu hiya na indi ateti ne ya umeao ndemwitu kama kalani maitu imi mwitatete utumu wakaunu mwandika balua mwiti kiasa hii na hito tiika andika na mutabia andika ina mwiti kiasa hii ndio mtutuweka kelo laga toba kwa iditi ya kuu nyendina siya 10 bindani yuwa na siya 10 shikuku ameana agende 10 mundu wetu wa Odinga me onaeka mwene Raila konde ungi mukuwe Mulilo aume mako muti down benete mesi me sarenda tabendi vindi ite manda kenda atumia tu kenda lati tatakia moyo natika baku watamini usiati hino basi tusiwa mwaka weba ya mambingi ise uba oba miongo kenda ningi na huyo munene kana huyo kwa ayine okamwana aya yuindi tatuikai andwa tiana yu manda tumea matakia moyo tewana baba yu mtumea umwe ti ukuitwa gachoka na mweunga magachoka ungama na mukulia we muondo tutabi atu yenye na mina masters yakwa na andikiwe Kenya government na ina mina retire ni retired officer na nduke ya moyo ayendi umukia na nengi vilibu uisiana nene newa mwana etio wakili na nduke ya moyo aye 3 mambia baba imutumia ngukura Bama Harris na mwana kunduita bani ambia na kwane naye kansala wa Miritini kwa Mombasa na nisiana hiyo kwa na nduke ya moyo ayi ndio mukia na moyo 3 gabanga tuyiti mamba 3 ta mamba 3 makia onde mbabarishi aliva msikiti ni Waswahili ala Aswahili ala taina musiasa tena ombe makia Islam na ke rubia na ende wasi ajen ende dalika mwana ena harusi agenda na komeni na moyo ndio mwisho basi tatu gatu kumende tezanga tu tatu kumate zanga tu na meindi ju isubia matambia wata tunamuona takwata kimwena natakwata nikienundu yiti yaku tiaku bangwala nitu twapo nuku na itu twapo nikiku ko shamba mbingine sio hiyo ni sawa etukita na yitu isisa mheshimiwa uteti wa ndika bindani kawe na kibatukani chone bindani yujata binda yitu kuona binda yuta semweta na amuka kwatana binda yitu tokitia ando makena ando yu yita asia mungelesa twavukie titawale na tendene muno na indi ilata akwatie uhuru tatukie
gavana ndatoza utunengo dasyo ngatu katiende Ungelesa London tiende tikona munene ya makoloni colonial office tikota ndijonde asungu 90 ando yu tai alama ukuni wakula tai 30 na 3 nominated taitetia uhuru tanewa tewa timu ke yumbani 63 ni tuyo mwana uhuru tanewa uhuru 63 oka katika timu isu yaendete kuku Lancaster House wa hivyo ingitia hivyo ninyi na represent ya Machakos district vinda yu kila muyumbe wa DC nina wa Machakos nina mundu ita Henry Muli na kitui cha mundu wetu wa Frederick ya Mate Frederick Jones yutuka speaker na Muli Henry na Rona na Ngala Eliud Ngala mwendo wa Mwadmute na yu mwaka ni wa ngili umama na kenda na miongo kenda na ile ni wasa kuiwende kwitha mu ujumbe wa Kamukunji indi nina ini na retire ambawe na retire yutuwa chairman wa Ilobi wokiambia chairman chairman nuwisi anuma kwa imato loka eliju na kula nibikie yuni kata ndungame na mwai bakandara mbapa nibobato loka mungu na Kamukunji kweli niyo nyumba kaiba nundetia lakini konitia kweli ndiwo manda mundu wa bamwe na bange ngikwitese tuwa waendia ona mundu wetu wa mjumbe ya Makandara etikila witi ya Makandara netia Kamukunji netia Kamukunji na nyumbela andwala mambe ilobi kwa kanyumba ndo yu mambe umweni ndege na atite bahati Kamukunji 1962 na hii nyumba Kamukunji ndia ende nako ni wakuna mwana chonde ila cha nini cha tinda na ishi hapo onde aume akuningi na miaka miongo dhambe na yui mwaka usua 1992 ni wasa kuwa indi mwaka wa 1997 ndwa ije kibila kiu ni chawi ni chatumiote ka ya meye nengo lile uyo wenyu utwika muyenda tiiteteana mukwetu kuitetea na muyenda mbesa tondunye na alikite na umeti of bini niende ngatethesiana nyeina mukola naita amebe ana kuchama ni akautubalukia na mendu mubalukia nenge mwatuya mwenda mwekuida ngawa mbesa sasio ndesi yenyu na ola yela titongo esio nduyo na tongo jana okite utete ala ya jini nasho ka biashara na umana na nene mbunge nindini na mea Mr. Speaker sa nduko na baangi ya kula ingene dhimwe na wabi anai yoloji waikati wa ateti alama bigete kiwanzani cha Kamukunji matuku muonza mamwe wa muonza mwaka wa ngilio muna mmeongo kenda muthema wezie kutwika 77 ndini wa chathi kilaindi cha siye 77 wena andu take na matiba asiku 77 ndia hivyo lakini muthema usu ni cha ni muvita nasia na moja ya matiba na rubia ni mumai nebinda ju na ila masindiwe niwe metie andwala angi mato na siasa intellectuals taindi chomba na ndiku yandu ma university na mataga na mawakili mako mana mwityo ndi tuwe metie na mometo dinga na mulilu na shikuku na shikuku na mama atuma na maya shikuku ya wadhiyo ela bandu gani kwande ngoko kenake na nende taita tuikana kwani utavishe kashoka wesio ongeleka ena Bama Harris diya sauna mundu wanza tata ndo zebaki amatu akitwe lakini kile chendeka muthemani usu ni chao wa matuku muonza mamwe wa muonza yani babezie kumasaba saba yenda usia mambingi na sia matandikwa ningi tukuulia ndeka no tueleze matiba kekawa mbesa ndembwa akwi da unuwe ni kujula yaka yite we onanda na sio ukwa ndia ataandika mundu umeta makere utaandika atumani no wakuniwe uya mingi mugugu onarudia rudia tio tamu dati yeti timbe na geti tuike muonza alea na hili tawimu wakati wa alama kwa niwe tawimu katika waka akonima biasala alende mako niwe bindani yake kalo cha Lancaster House na balande katiba na udhasio kwa atika ni ulile kana chawende muthenani usu
kwa kuja ingi ni wi umwe kati wa alaindi akoni anene mabiasala na alama akoni we bindani yake kalochala ngasa house na balaindi katiba ka katiba no thasyo ka kwatikani muthema u ulilikana chao nyene lilikana hali kikulanda itatatanie na mungeleza atu yaneona mwito neni tondu imwenda imumune na kenundu mungeleza imui atu metina ameme ngumubaruki kuyongeleza kwi zabadita wa think tank ando alao imuno kuukenya ngewa hizo vyemwezo vya taitato wetu mundu wita wa Mwai wa Kibaki adala me akili kuyalangi ngabikia vanda tunyana pala mwendo nduwe kwa makatabanya you think tangia mungeleza la mwe la tuya mazi ma ombe asuo yo ombe kilomwe akanewe mali mbingi avuwe masumbikiwe ni mali tuwetoka indi tiyane wa masamba la mai masungu tiyane wa directorship bakambuni ni masungu agoyo ombe mundu anetwe kambuni ya ngili na ngili na ndeka shia no kamwe ayiwa kashio kamwe ayituka kwanza ila pende kondu wa kambunisu kwa serikali ni wewe enda ake minister mundu basi tiye kangu okay mwithikisa ninakia George Ndenge ulainde wa mbunge ibindani yetu te asiaenda ni wewe na kunena naende na ushia na ituma ndo mabata muno mebindani yutu taiko alika naende mwithikisa itialiti ndika te 10 mwezi leleke saa 6 na saa 6 ni tuithwa na musindi ituambe kila ngulika ni mwithikisa kana wende na kutha